Dok sve više knjiga poprima digitalnu formu, čarolija koja stvara čitaoca na prvi dodir, miris i zvuk otvaranja knjige i listanja stranica zadržala se u svakom kutku biblioteke. U Šamcu, kažu u biblioteci, vole knjige. Mlađi čitaoci uz obaveznu lektiru traže i bajke, priče i pustolovine, dok stari vole popularnu beletristiku, romane, ali i stručnu literaturu, a klasici svjetske književnosti su ono čemu se uvijek rado vraćaju. Naši čitaoci dosta traže kako stručnu literaturu, tako i klasike, nobelovce, zatim beletristiku, kriminalističke romane, ljubavne romane, autori kao što su Jelena Bačić, Alimpić, zatim Ljiljana Habjanović, Milorad Ekmečić, pa od stranih autora Mo Yen, Ju Nezbe, Harlan Coben, James Patterson i tako. Uglavnom nešto noviji autori, a također vole i dalje čitaju klasike, vraćaju se uvijek na Andrića, na Selimovića, na ruske pisce. Što se tiče domaćih autora, u zadnje vrijeme mnogi čitaoci nam traže knjige od sada već pokojne Isidore Bjelice, posebno njene knjige Spas 1, 2 i 3, ali u biblioteci imamo i mnogo drugih naslova kao što su Ljubav u Kairu, Put oko svijeta za 25 dana, Tajna Titovog kreveta i mnoge druge. Čitaoci žele da znaju kroz što je ona sve to prošla, taj njen put, da upoznaju njen životni put. U registru biblioteke oko 1.500 čitalaca. Na raspolaganju im je bibliotečki fond sa 22.000 publikacija. I u vrijeme epidemije virusa korona čitaocima su dostupne knjige, ali su do daljnjeg otkazane radionice, druženja i izložbe za najmlađe čitaoce. Dezinfekcija ruku je obavezna kao i nošenje maski. Trudimo se da ispoštujemo sve mjere koje su propisane. Također knjige koje čitaoci vrate moramo da odlažemo, tako reći, u karantin na nekoliko dana. Čitaoci mogu da uđu u knjižni fond, ali svakom jednom čitaocu je dozvoljeno da uđe uz naravno sve propisane mjere, tako da malo nam je teže, ali opet ko voli da čita uvijek dođe bez obzira na sve. Mi se zaista nadamo da će ova situacija ubrzo da stane ili da će mjere malo da se ublaže, tako da možemo da nastavimo sa našim aktivnostima, kao što su upisi prvačića. Svi prvačići imaju besplatan upis u biblioteku, zatim posjete naših mališana iz vrtića Radost, ovdje iz Šamca, i dječje izložbice i mnoge druge manifestacije koje smo mi godinama već održavali sa učenicima osnovnih i srednjih škola, tako da eto, sada nadamo se da će situacija ubrzo da se promijeni, pa da svi nekako nastavimo tamo gdje smo stali. U rubrici Moja knjiga preporuka za čitanje je Handkeov kratki roman iz 1970. godine. Ovdje imam Petera Handkea koji je jako tražen, jako čitan, i njegov roman Golmanov strah od penala. Što se tiče Handkea, on je dobio Nobelovu nagradu za književnost 2019. godine zbog uticajnog rada koji sa lingvističkom genijalnošću istražuje periferiju i posebnost ljudskog postojanja. A u kontekstu ovog obrazloženja Golmanov strah od penala jedno je od najreprezentativnijih Handkeovih dijela. Što se tiče samog romana, govori o bivšem golmanu Jozefu Blohu koji ostaje bez posla na gradilištu, luta Bečom, provodi dane odlazeći u bioskop, zatim počini bez jasnog motiva ubistvo, bori se sa samim sobom, umišlja da ga ljudi prate, špioniraju, razmišlja kako će da protumači pokrete protivnika i odbrani udarac. Po Handkeovom romanu 1972. godine snimljen je film koji je nagrađen na festivalu u Veneciji. Razlog više da obavezno pročitate ovaj uzbudljivi roman.